Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po pakisigreduan na isulat karing katamong contact tracing forms, inkumpleto ang pang-updated a detalye. At isulod la pong masalese rin kayong face mask hanggang mayariya po ing misa. At agkatan la po ring madla na makyabe tamo karing pakibat, dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tamo pong ngeni batayang samban, puryan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Wardorp and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adyer David, Zenaida David, Uncle Fit Nepomuceno and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, De Leon and Castro family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Marcos Calara, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Bel Salalila and family, Jessie Concepcion, Teresa Concepcion, Carl Luis Concepcion, Zenaida Miranda, Maria Eliza Salazar, Dennis Salazar, Clement Tablante, Bernice Tablante,
Mr. and Mrs. Nilo Makabudbud and family, Anselmo Munoz and family, Munoz family, Changcoco family, Golapa family, Manansala family, De Belen family. Para king kayadwanando at pamanantabe ng Banal Espiritu, families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRV staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazadin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitog and family, Lincoln Galuyot and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Evangeline Manangkil, Mary Ann Aquino, Eliana, and Joaquin, Noel Manangkil, Josephine Manangkil, Marian Manangkil, Jesse and Richel Tan, Joseph Ian and family, Justin Henry Intal, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Errol Jake Miranda, Zenaida Miranda, Maria Eliza Zalazar, Harold Thomas Lem Jr., Harold Sr. Margaret Lem, John Lem. For the safety and protection of Angeles Electric Corporation, linemen and personnel assisting in power rehabilitation in Cebu and areas devastated by the Super Typhoon Odette. Para king kapaldanan pamikatawan ng pang-espiritual ng Joy Espino and children. For the good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alar and Ler Paras and family, Gabi and Julie Pavella and family, June Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose Demihildo, Norma Manoloto and family, Zenip Kapili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Herminia Narciso and family. Para king malalagwang kapaldanan da Pudi Helen San Pablo, Lawrence, Richie Pablo, Cipriana Boncocan, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriela Pavella Sr., Gina Grabarski, Agnes Pangan, Lourdes Guadamur, Concepcion Fernando, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narcisa Reyes, Lolita de Jesus, Busilak, Adela Conese. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na Rita Relisito Workerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr., Dison, Lourdes Dison, Virgilio Narciso, Romerico Henson, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Choco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona Cecilia Raquel Lolita, Merlin Dagueco, Abraham Tayag, Jose Sensong Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Blesilda Yabot, Amado Gueco, Herminia Gueco, Alfredo Mercado, Felipe Mercado, Cecilio Mercado, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Eusebia Cerbular, Nelson and Paul, Bernardino and Virginia, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocadia Bermudo, Juanita Chuacu, Leonida Salunga, Laksamana, Heraldo Salunga David, Arnold David, Adrian David, Benedicto David, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Maria and Cecinando, and Alejandro, Angelo Rivera Sr., Laurena Rivera, Ismael Rivera Sr., Conchita Rivera, Corazon Kiambao,
Danilo Rivera, Efren Rivera, Myra Rivera, Nor Dizon, Jose Rivera, Rosa Rivera, Rosita Narciso, Rosalina Candelaria, Eliminado Candelaria, Angelo Rivera, Roberto Malyari Macario, Kayanan, Rosa Kayanan, Edwin Miranda, Fernando Carbunco, Cesaria Carbunco, Micaelia Julia Carpio, Engracia Tayag, Celerina Torres, Jean Calderon, Marciana Tangkungko, Manuel Tangkungko, Leoncia Tangkungko, Marcelina Tablante, Bartolome Tablante, Willie David, Alan Virgilio Chancoco Muñoz, Arnel De Alagon. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Si Claude Tapu, panalangin ng Pope Francis king pandemya. Alanganggang igpa, banaw san me pansin ing tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yato, pepatayimik mo ing kangye, ai kami mismo ing makirapat, pepagkulungan mo kaya balemi, ban panintunan da kangeni, pepakit mo kaya kami ing alanganggang alang kwenta ing upaya at sikanan mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala rin pipagobran, dakal may nga lako obra kaya kami, at sini Claude, ken pasibayo ban manyad milagro, ulan nining daralanan mi. Pigmaragulan da ka at inisip mi ing sablang at kaya kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong-nano kami ngeni at nanong at kaya kami, ibat ngan kaya ka at uli na ning grasya mo at pakalulu. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan daralanan mi, yapin ing pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro, iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keka. Manano nasang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin, manyad ken pakalulu mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo iting virus kinyatu. Ikpa, kasasawang manaya kaya kami. Patawaran nyo kami neng emi pansin at makirandam king awos mo. Uling meging ang makasarili at akalingwan ming ika in Diyos mi. Iyag kasming amano mo at mipaldanla ring kaladwamit katawan at in buong yato. Itiadwan mi kaya kawoig pa king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo, ang mabibiya at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king ngalanangga. Amen. King Aldo iti pagmasasyan tayo po ing solemnidad ning pamipahayag ning Ginoo. Ing magmisa tamo po Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Salamat
Kilagyonig pang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayungan. Kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatad, ngining aldoy iti, pagmasusyan tamo po ing solemnidad ning pamipahayag, pamipasyag, pamipakit, at pamipakilala king mibait. Jesus, mi pahayagya at mi pakilalaya king mabilog ayato. At ding pantas, ding mago, ding mga biyasa, ila puring minta kaya at simbande. At dininandeng regalong ginto, insenso at mira. Kay ba't de pong pintalan at tagpuan king saup na ning metong atala, eno migbalik kang ngaring Herodes. Minaliwalang dalan, potang akilala tayong Ginoo, eta na magbalik pa si bayo keng dating daan. Magbayo tamo po adalan, potang akilala mi ing Ginoo. Itang dating dalan, emone dalanan. Ing dalan ng Kristo, iyan na po ing dalanan tamo. O ini po ing papasyag na ngini kaya katamo, ngining mi pakilalaya, ing mi bait, Jesus, ing kaya katamong talapagligtas da ringeg na ganang tao. Ban kanita, lalo ta pa pong maging karapat-dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan ta pa mo paing kaya katamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikaing sala, ang makatakdang sunlag karing sablang bansa, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Heso Kristo, ikaing sala ring biyemi, ating tula ring pusumi, ing sablang kapurian kekam. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, agkatan mong pagdulapanda ka ring tao, at ika naman tatanggapan mula kambering ayin at around the kekam. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. mananunasan ng ing Diyos, ing pagmula ning sablang sala, itimawa na katamo king karlamduman ning pamikasala, at tayra na katamo painturo king aslag ning biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O Diyos ding sablang bansa, balayan at kultura, itiingal do gawa mong masala, kapamilataning kekang lugod, at salang makatagulaling king ketawan. Antabayanan mo kami karing bayo ng dalan ning kekang anak, bustan mong ing matimias mong sala, sunlagyan mo ka rin paman, banding hanggang balayan, purian da kaking amano rang siswan, at payamanan ding kekang iksante iglesia karing sarirang regalo. Itihadwan mi keka o Diyos, king kapamilataning Ginoming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kameto nganing banal Espiritu, manggamang king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag anti ingaldo. Ingligaya ning Gino sa slagya keka. Mitakpan la ring karunduman ding aliwang bansa. Dapot keka ing sulu ning Gino sunlagya. Ingligaya na manatili keka. King uli na ning kekang sala, datang laring bansa, ari datang la, uling saslagya, ing bayo mong aldo. Lumawe ka king makapadurot at kekang lawan, ing malilyari, kekang memalen, mititipon la, ban keka muli. Datang la, iba't king marayong lugal, ding anak mong lalaki, datang la, ring anak mong babae, akikilikan, danganting anak ang mga lati. Akit mo yan, at mikatmuan kang tula, galgal ka, uli na ning kekang aligaga. Idalara keka ing pibandyan, daring bansa, keka, datang ing pibandyan, ay bat king lipat ning dayat malat, manibat king midyan at epa. Kamelyo, datang langan, ibat seba naman, ginto at insenso, ing karelang daralan. Ipamalita daring tao, ing mayap, adepat, ning Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing balang bansa ning yato sambaya keka o Gino. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Gino. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turuan ng matol, ayalang pamangabiran, king kekang hustisya, dakayanan mesana. Bangking mit mong katuliran, kayayang pamahalan, ing kekang balayan, at karing mayayalipit, ibiena ing katuliran. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Gino. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiing saslag abulan. Mag-ari sa karing mingat bangat bandagat, at manibat king ilog ning Euphrates, ang gaking sikote na ning yato. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Gino.
Ding ari na ning Espanya, at ding aliwang kapuluan. Buwisda kaya yang yampang, ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, dukula kaya. Ingbalang bansa ning yato sambaya keko o Ginoo. Sa gipanala, ring pakakalulong kaya daralong, at ding taong may paimburisan, at mangailangang kasopan, lunusan nala ring may na at kalulu, at iligtas nala ring alang agyo. Ingbalang bansa ning yato sambaya keko o Ginoo. Pamamasang iba't kisulat ng San Pablo, Corintao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro king in Diyos, agpangking mayap ng pilubluban. Peniwala na kanako, iting katungkulan para king ikakayap yu. Pisyag na kanako nin Diyos, inlihim ng parasan. Emi pasyag ting misteryo karentaw, karemeng nga labas sa panahon. Dapat ngeni bilalag na nin Diyos, king kapamilatan ning Espiritu, karing kayang banal apostol at propeta. Inglihim ya iti. King kapamilatan na ning maya pabalita, at tinlandake rin pagano, nung makananong atinlan dakereng udyo, king kanwana nin Diyos. Dake nala naman ning metong mong katawan, at karakila, king pangako na nin Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikit miya ingkayang batwin, king aslagan, at dinatang keketi bamiyang samban. Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka timurin. Pamamasa king mayap abalitang pagpanggang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mibaitya Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panahon ng Aring Herodes. Melambat kay Batnanita,
Dinatangla Jerusalem, ding mapilan ang mga biyasa, ding taong magaral king pangimot daring batuin, meni batan laking aslagan at pangutang da, nuya ka rin ing bayong bayit aari daring Hudyo, ulingikit miyang linto ing kayang batuin, at dinatang keketi bamiyang asamban. Kabud a balita ng aring Herodes, iti tutuyang megulo isip, antimurin ring ing mabilog a Jerusalem. Pepayaus na lat tinipon ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba ning balen at kitang nakarela. Nuyami bait ing Kristo, king Bethlehem, Judea, ngarang may kibat, uling sinulat na po ning propeta, ika Bethlehem, king labwad ng Huda, e kami tauliking makanano paman karing manimuna ng balen ning Huda, uling kaya kaya manibatan ing meto nga pamuntok a manibala king balen kong Israel. Inya kaibat na nita, pepayaus na lang Herodes at pinulong pasalikot ding mga biyasa. Inusisan at abalo karela nung kapilande ikit ing batuin. Kaibat pepalakwanan na lang papunta Bethlehem, kambena ning antikaniting panabilin. Munta kayo at panintunan niyang miyamasamas ing anak. O tangikit yun ipabalo yung agad-agad kanapu, banketa, akuman, montako, at sambanke. Kaibat dan dimdam ing panabili ning ari, meko na lang, kabang dalan lintoya ing batuin, king labad, king kabud, ing kabud batuin ayikit da king aslagan, mig pasiyunay karela, angga king mirasya, at tinok ng tulid na ning lugal, akabilyana ning anak. Metula lang emunano ring mga biyasa, panakid na king batuin, kalud na king bale, disnande ing anak king siping ng Mariyang Imana, siniklawd arapana at simbande. Kaibat biklat dalaring lamak adaralara, at inampanganan ding regalong ginto, insenso, at mira. Mayaw sing kanilang pansin king kapamilataning metong paninap, king enala magbalik pa kang Herodes. Inya menaliwalang dalan ding mga biyasa, king pamagbalik daw, king karelang balen. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Merry Christmas po kaya kayangan. Ko yata may kibat. Merry Christmas ako po. Father, ngara ka na ako, may labas na yung Christmas ngara. Ali po, anti mo sinabi ko kaya kayo, Christmas, Kristo king misa. Potang magmisa tamo, it is Christmas. Christ at Mass, Kristo king misa. Papaganakan na kaya katamong king nakatamo lakwan. Kaya be tayo, ing Diyos, Emmanuel, God is with us. Ing Diyos mi bayit siya, anti mo kayong pengako na ning Diyos sigpa. Kaya be tayo, God wanting to be with us, o yaning Diyos tamo, uling kaluguran na katamo, nakatamo pulakwan, itamo mo'y mama ko, itamo mo'y gugulot kaya. So ngayon po, kaybat ng mibayit, Jesus, mipakilala ya mabilog ayato,
Anyapin epiphany, burinan sabyan manifestation, revelation, pamipahayag, pamipasyag, pamipakit, at pamipakilala, nino ing may bait. Kailangan po akilala tayong lubusan, ining may bait, Jesus. Jesus, burinang sabyan talapagligtas, Savior. Inyapin po mipakilala ingini as the Savior of all mankind. Iyeng talapagligtas tamo, Jesus. Inyapin, kini pong first reading, ding ari nga na, muntala, nga na datang la, iba't king maring lugal, ding anak mong lalaki. Kay ba't nanita keka datang ing pibandyan, ay ba't king lipat ning dayat malat, manibat king midyan at epa, kamelyo, datang langan, iba't seba, ginto at insenso, ing karelang daralan. Magdalala pong regalo, keni akit mula ding pagano, nahing kaligtasan po eya mo para king Israel, the chosen people of God, nune ing kaligtasan inyang dinatang Jesus, para karenyang ganaganang tao, inya pinding pagano po keni, nga na ning second reading nga na ing lihim iti, king kapamilatan na ning maya pabalita, at ilang dake ring pagano, nung makananong at ilang dake ring Hudyo, king kanwana ning Diyos. Ing kaligtasan po, eyamo karing Israelita, karing Hudyo, no nengeni mi pasyag, king ing kaligtasan, para karenyang ganaganang tao. Eko po maniwala ning misan sa sabyenda, kami mo'y miligtas. Ining relihiyon nga ini, ila ka nung miligtas, eko po maniwala kanito. At ilangan kaligtasan ding tao. Yang inilawen tao mo, dening Hudyo, ing peka, katawan da, peka representative da, iyapin aring Herodes. Herodes tangyane ing mibait. Dapat dening pagano, lawin nyo po, ameaus mga biyasa, ilaring manintun kang Jesus. Puntalande, anyapin pagano la po rin, iking binasap ng Ebanghelyo, ding pagano, mi dinala mo na naman kaligtasan. Kanita itamo po pagano tamo. Inyang pamiras ding Kastilang Praile, ketiking Pilipinas. So nano pong milyari kini, may haus lang mga biyasa. Ari la kano, ting ari, pantas, mago, wise men, at ing may banggit po kini mga biyasa. Wise men. Nino po rin mga biyasa? Aliwaret ang siguro sabihan tamong matalino, neno kabiyasnan keni, pero nino rin mga biyasa? Kingarapan na ning Diyos, ding mga biyasa ilapin, detang manintun king Diyos. Detang ating panahon king Diyos. Ding mga biyasa keni, many patan laking aslangan king East, may kadketi king Asia, at ikit depo ing batuin. Aliway ning batuin na ini, ating mibait, ari daring Hudyo, nano'y gewara, may kola po karing karelang pibale-bale. They left their comfort zone. Kay ba't miglak dela, penintunde po ining mibait, iya pining ginuta mo, o reni puring mga biyasa, putang atilang ikit, panintunan de,
panintunan din kakatamong Ginoo, lakwan da puing ega na gana, at panintunan de in tune pibanjan, lakwan da in karelang pibanjan, gulutan da po ini, kaibat nanita puntalan de in tune pibanjan, ing babye pibanjan, ing Diyos, ing ginutamo, ing mibait, ing ari, daring sablang ari, pintalande, o yan ing biyasa, o rendeng biyasa, maglakbela, era mang pubalo nung mirasla, pero, sige pa mo rin, nanang milyari, may mangutang lapog, kaibat abalita ng aring Herodes. Iaring Herodes, o ini po alayang buring daramdaman, amibait ari daring Hudyo, at bandang tawli abalo na king mibait siya, ing ari, meto nga ari, meto nga bingot, may liswas siya, may guluya isip. Baloy po yaring Herodes, o yan po ari yan. May bayit siya ing meto nga ari, sasabihan da, dening minta kang Jesus at lulan mo na naman ari. Pero alam mo po at lurenin lawen nyo, rening atlong ari, puro lang ari. Kay ba't iaring Herodes, ariya na naman. Kay ba't Jesus, ariya mo na naman. Pero yung tune ari, yapin ing mibait. Abalita na po nga ring Herodes yan, may guluya isip. Baloy po yaring Herodes, maging insecure ya, bisang magbabaking kayang upaya. Potang atin niyang babalitan, atin niyang karibal, baloy po yung giyawa na, pete na yung asawa no, pete na yung mana, pete na yung anak na, ining pangani, i Alexander, kay ba't nanita dwa pang anak na, Antipater, rin po nga lunang anak, pete na lo, alay nga, buri nga babalitan, manalili kayo, din nga lunang anak, Antipater, Alexander, ang po Aristobulus, ingasawa na yung Mariam, pete na po, imana, Alexandra, pete ni. Lamin niya po, sunging tao sa kimya. Sung makakapit sa keng upaya, no bisang magbaba. Po? Pepapatino rin mga 300 court officials kening Sanhedrin, the Supreme Court of the Jews. Anyang malapit na pong mati, nanong gawa na, papapatino rin dening takalan noble men. O ning ergawa, nga na pinagustos ning Roma. It is more beautiful to be Herod's pig than Herod's sons. Nga na, masantingin maging babi ka, kingarapan na, kesa aking maging anak na kang Herodes. Aba niya nga balita na mi bait siya ngari, pepayaws no po rening mga biyasa dinatang, o sige, nung akit siya, sa pabalwan nyo ko nga na, punta lang ke nga na, bangkanita ako man samban ke, pero ne po samban. May kuala po rening mga biyasa, pintalanding ing mibait, at anyang ikid de nga na kining ebanghelyong binasa ko, simbande. Aliwa po'y Mama Mary, iyang simbanda. Aliwa po'y San Jose, iyang simbanda. Metong mo po'y simbanda, sinambala kang Jesus. Nung yung pagmasosyanta mo pong yini, pamipakilala, pamipasyag, pamipahayag, nanuyang ni Jesus. O ba't simbande? Buri na pong sabihan ni Jesus, Diyos siya.
ing pamanyamba mga intulid mo po king Diyos. Tayo sa samba ni Mama Mary, ali po, metong yamo po ing sasambanta mo, yapin ing Diyos. Amen? Kasi po, tang basan mi ni Balada rin nga liwa, simbanday Mama Mary po Saint Joseph, ali po, ing pamanyamba king Diyos, yamu, at ing simbanda, yapin Jesus, uling Jesus, Diyos siya, amiging tao. Sa likot na ing kayang kadyosan, king kayang pangatao. Jesus is both God and man. Simbande, niya itamo ing sasambanta mo ing Diyos, Jesus, metong niya pong Diyos, at maragula ka malyan, potang sabihan mo, Jesus, tao yan mo. At ating pumakanyan, niya inipupa ka explika ki, rengalwa ki katamo, neng misan mamaliwalang reliyon, o puntala kitang Jesus, tao yan mo. Nyapin maragul pong kamalyan, simbande masala kini. Burin na pong sabihan Jesus, ing mibait, metong yang Diyos. At inampanganan ding regalo, nano pong inampang da kayo, ginto, insenso, at mira. Ginto, insenso, at mira. Ing ginto, the king of metals, daraw niya po kareng ari. Nya Jesus ari, mo Diyos, no ne ari, yung tune ari, aluway aring Herodes. Amen. Uning ingkayang pang-ari, lawen niyo po ine kalupang aring Herodes. Iaring Herodes makamateo, atin yang palasyo, atin yang trono, Jesus anting metong ari dinatang yabang kanita suyuan na katamo. Iaring Herodes yang susuyuan derin tao. Jesus ya poing sino yu kaya katamo. Jesus ing trono na yapin, oy tapu, oy tayong trono na ing krus. He came to serve, not to be served. Iaring Herodes yung makamate, Jesus dinauning biyena para kaya katamo. O yan yung tunay ari, Jesus asinuyo kaya katamo. So, inampanganan din ginto, buri ng sabi ni Jesus, metong yang ari, inampanganan din insenso, frankincense. It is a gift to a priest, keng pari niya, ikitsukupunan din mag-insenso ko. Buri ng sabihan Jesus, metong yang pari, in pari, priest, keng Latin, pontifex. Keng Latin po yung pari ni pontifex. Buri ng sabihan, bridge builder. Yung mamagitan king Diyos. Inyapin ni Jesus, the only mediator between God and us is Jesus. Iya po yung mamagitan. Mediator, tagapamagitan. Alwa po yung Mama Mary. Yung Mama Mary, yung mamagitan kang Jesus. Jesus is the mediator between God the Father and us. Mary, yung mamagitan mediator, king kang Jesus. Po king Joseph pa. Jesus, king Joseph pa. Imamang Mary, mamilatan niya para kiyakatang mo, king anak na. Anyapin insenso pari, in pari pontifex, king Latin, buri ng sabihan bridge builder, yaing mamagitan. Daralan na katamong Jesus, king kayang igpa, at ingkatlupong miyampang kang Jesus, yapining mira, balsamo,
No ka rin po gagamitan ng balsamo. Karengasan. Dengalwa diri nandang balsamo rengasan banta masanting le. O kaya kareng prutas. Ing balsamo gagamitan po kareng mete. Jesus anting meto nga tao. Mateo, He will die for us. Inya pinoy tam ni Papo yaking krus. Para karing kasalanan tamo. Iampang na yung kayang sarili para kaya katamo. So, Jesus ngeni, akilala tayo, uling mi pakilala yung mabilog ayato. Jesus metong yang Diyos, uling simbande. Jesus metong yang ari, inampanganan ding ginto. Jesus metong yang pari, inampanganan ding insenso. Jesus metong yang tao, Matea, para karing kasalanan tamo. Inampanganan ding balsamo, mira. O itapon, pe pakilala di kaya katamo, ding pagano, ila pong mi pakilala kaya katamong, ila ring sinalpan tayo, dapat ding Hudyo, tingyande, ing ginutamo. Kay ba na po nita, penabili na po nga ring Herodes, kay ba tiyang ikit at simban magbalik ko kiningana, bali tayo ka na ako bang kanta, punta lang ket sambangke, ene po samban, nune papatene. Nanong gewara, dening mga biyasa, uling biyasa lang. Enong migbalik kang aring Herodes, dinala lang aliwang dalan. Enong migbalik kayo. Nano pong buri ng sabyanita, pota palang nga kilala may Jesus, nakadadalan keng dating daan. Amen? Dumala na ka keng dala ng Kristo. Nakadadalan keng matuwang dalan, matuwang pangatao, biye pamikasala. Potang nga kilala may Jesus, magbayo na yung dalan mo, magbayo na ka biye. Itang dati, gulutan mo na. Uling nga kilala mo na yung Jesus, tinggap mo na yung Jesus. Manaliwa ka dalan, dala ng Kristo, dala ng kabanalan. O yan po yung may kakilala kang Jesus. O yan yung may katanggap kang Jesus. Magbayo ya. Magbayo ya sana. Ngining ikit tamo po ini, makanyan muna naman sana yung gawan tamo. Eta na magbalik ketang dating daan. Eta na magbalik yung dating dalan. Dumalanta na king bayong dalan. Dala ng Kristo. Dala ng kabanalan. Dala ng krus. Dala ng lugod. Dala ng pamagbayo. Dala ng pamikakalugod. O yan po yung dala ng Jesus. Dapat po tang tinuki ka kang Jesus, di na lang kaking dala na dakal po yung kasakitan. If anyone wishes to follow me, he must deny himself, carry his cross every day, daily, and follow me. Maganyan po. At potang dinala na kaking dala ng Jesus. Balang Domingo pupuntalan me, sisimba ka. Potang sisimba ka, sasamba ka. Makirandam kaking kayang amano, at ding amano ng Jesus, ila na ring tukyan tamo. Aliwana ring amano na ning tao. So ini po, ing kapiestan, ing solemnidad, ning pamipahayag ning kakatamong Ginoo. May pahayag ya mabilog ayato. Jesus is God. Jesus is a King. Jesus is a priest. Jesus is a man who will offer his own life as a ransom for many. O yan po. Nyayita mo sana, tukyan tayong ginutamo. O yan po yung kabanalan.
potang tukyan mi ingginom. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo nga nakabugtong nga ginutam, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at miputkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyaring mete, at king biye alangangga. Amen. King Aldoy iti, inyang ding taong ibat king marayong lugal, dinatang laban samban ing Ginong Jesus, bustan tamong ing kakatang panalangin, maging kasinlawak nening yato, nga tamo pong manalangin king igpa, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Bustan mong sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banging sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang bansang malapit at marayo, at ing Santa Iglesia matulanon tanggapan, kambening pamiyaya liwaning karelang kultura, manalangin ta king Ginoo. Bustan mong sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Bangking panahon tamo laganap ing katuliran, at datang ing kapayapan king mabilog ayato, ipanalangin ta king Ginoo. Bustan mong sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Bandin tawanin Diyos, dandamando ring kalulu, king karelang pamanigapu, malunusla karing mayna, at ibukla doring karelang gamat at puso, karing atyuking pamangailangan, ipanalangin ta king Ginoo. Bustan mong sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding pasakit king Ginoo, karing magkapilit tuki kaya, akit daing sala at makombertila, ipanalangin ta king Ginoo. Bustan mong sala ng Kristo, sundag ka ring sablang tao. Banding sablang manintun metong abatwin, bang mantabe karela, atoklasanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Bustan mong sala ng Kristo, sundag ka ring sablang tao. Bang karing kekatang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kaluparing taong mga biyasa, midake karing kayamanan ning kekatampi bandyan at puso, ipanalangin ta king Ginoo. Bustan mong sala ng Kristo, sundag ka ring sablang tao. Ngini aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoming Diyos, magsaya kami king pamagkisaut mo kaya kami, kapamilatan ng Yesus ay anak mo. Bustan mong iya ing maging sulu ring biyemi, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupang tutu. Tanggapanan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuriit kaligayan ning kayang lagyo, king kakatam kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, igpami, tanggapan mo lareting ayin ning kekang Santa Iglesia, ela ginto, mira at insenso, nuning sakripisyo at pamangan at tatalakaranda, Yeso Kristong ginomi manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kay kaan timuri, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, aginutamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King aldoy iti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalanangga mong tangka, king kaligtasan. At pepakit me bilang ing sala, ring sablang tao. Ngening ing ligaya na sinlag busalmi, binayo me ing ketawan, king alanangga ng larawan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel at arkanghel, ating kabilugan na kapulungan karimbanwa, daralit mi ngalang tuknang dang pamamiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Kang ligaya, Osana, Osana, ing kakatas-katasan. Osana, Osana, ing kakatas-katasan. Ading daratang, king lagyo ning ginuon niya. Waning daratang, king lagyo ning ginuon niya. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lugking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
In misteryo ning kasalpantayanan, Kristo ning tatang niya pa, Maria, ni Maria, Kristo ning ang tatang niya pa, Alleluia, Alleluia. Inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak mo, daraong miyak kay ting tinapining biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kini kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oik pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na yung Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog abalayana ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye, lalong-lalo na diapong sinang Bart at Willie. Tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin na tiro na ning ginotamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. King kekaing karyan ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emosa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunalawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at makari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka mo rin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Oning ginutang Jesucristo, ing milalakoking kasalanan ning hiyatu, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, eka matampang tanggap keka, dapat ikas may ngamano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Pagadaka po karing paraking organisadong pamakinabang, ing pario EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu para karetang makasadyang tanggap, king banala pamakinabang manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap malyari tapong lukloko si Cloud king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kakabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuko, karin at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emusay pa yung tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, panimunan mo kami king kang sala. Sopan mo kaming makakilala kang Kristo, kaniting banal ay Eucharistia, at tanggap kayang mipnong lugod, uling yung ginomi manggaman king alanangga. Amen. Panalangin para king daratang halalan, manalangin tamon, banking daratang pambansa ampong panglokala ing tune amagari yung kaburianing Diyos, amamantabi ka ring sablang bansa, abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamirayit, Iligtas mo kami, Ginoo. king kailan malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamang amano, Iligtas mo kami, Ginoo. abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi iyeng gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan ing magibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ng tao iyeng palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding malukampong may na ilaring migit miyo ng mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyes king kalikasan aliya milalako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong yung mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ing pikalumuke kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo kaya kami, manalo na sanang ing pamanantabi mi king politika, para karing botante ang pong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Luklo kayo po sagli. Manibat po ngeni, January 2, may dagdagan na po yung misa tamo, meto nga misa, at intamo nga duwang misa, ngeneng abak nen mo pong Domingo, neneng Domingo. So, 6:30, kalupa na po ini, ampo pa pong alas 9 na ning abak. O yan po yung misa tamo neng Domingo, 6:30, ampo pang 9 in the morning. Ita pong gatpanapon, 3:30. So, 3:30 po yung first mass, kaiba na po nita 5, gatpanapon ang po pang 6:30 ning bengi. Dati po adwa mo ning gatpanapon, ngeni at luna, 3:30, 5, ang po pa pong 6:30 ning bengi. Ita pong 6:30, so 3:30 Kapampangan, alaya pong no live stream, and no drive-thru communion. Itang 6:30, English siya po, no live stream and no drive-thru communion. O ita po kaibat, karen pong funeral parlors, karing mete,
malyari na kaya pong magmisa. Dati, kaya pong magluwat ka rin funeral parlors, bebendisyonan mila ring mete, pero kaya pong magmisan Ngini, magmisa na kami po ka rin funeral parlors. Ngini mo pong ditak in COVID cases. Ngini po itong miracle na naman. O yan po may balikta na naman kayong isa. Inyapin po mimingat tamo. Tukyan tala po rin guidelines O yan King Manila, NCR, miracle na naman po yung kaso. So mimingat tamo po po misarano naman din pisamban. Nung tamo po mimingat. O rin kaya kayong face mask. Nung malyari mo, ang face shield pa mo rin O neng optional ya po ito. So, tamo po kakalingwan ng face mask, kay bating avoid tamo ing malwatak gathering. Mingat po, ing Omicron, mabilis siyang lumipat. Pero eneman kan masyadong fatal, lagyan po. Kailangan po mimingat tamo. Kaibat po, so, rini palang aliwala, po, i-announce deti, kaya kayungan, pasibayo po, dakala salamat, karetang minye, para karening typhoon survivors, king Kabisayan, then pong alikum tamo, detang special collection sa niyang bispiras ning Pasko pong Pasko, as of December 29, then pungali kong tamong pera para kareng typhoon survivors, 274,301 pesos. Halos po makanyela, 274,000 lapun. So kaya kayungan po, dakala salamat. Ini metong iyang tanda ning kakatamong pamamiyek kapasalamatan kingapong Ginoo. Etamo mo po sasabihan, thank you Lord. Pasalamat tamo po. Kay badmituran na rin kapatid tamo. Ing metong anyapin po babiya tamo. Uling sobra-sobra ali. Babiya tamo uling panandaman tamo. Ing milyari, kareng kapatid tamo king Kabisayan at Mindanao. Panandaman mo, oy tapune, nyapin babiye ka, uling panandaman mo, itang karelang panandaman. Mo itang sosobra niya babiye ka, alipo, uling panandaman tamo, itang milyari karela. So kaya kayangan po, dakala salamat, sana balang Domingo mikikita mo nung makanano ding simban ni Jesus ding mga biyasa makanyan tayong samba ni Jesus king Santa Misa balang Domingo detang aliwal doldo ing biyasang tao biyasa yang sasamba king Diyos at magbayuya king Biena. Kaya kayangan po, dakala salamat, talakad tamo para kayang tauling bendisyon, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kantimuri. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at ding kaya kayong pamilya, ingik pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo yung gustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo po karing pwesto, at panayan tala ring asharets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan paluwal king kaya katamo pisamban. Paga na kami po, na elak kalingwan babaldog ding forms king kawon ang makakabit lele daring pasbul. Dakal pong salamat.